Mwiriwe mumeze mute nizere ko mumeze neza aho muri hose. Uyu ni umwanya w'amatiku nk'uko musanzwe mubimenyereye. Aya matiku nyabagejejeho bwije cyane ariko ni uko kandi nashatse gufungura live ngo tubiganireho ariko umwanya wambanye mutoya numva ari ngombwa ko n'ubundi ngomba kubagezaho ubutumwa nkakora video. Ibyo nashaka kuvuga. So, ndagira ngo mbumvishe aka audio gakeya ubundi kugira ngo mpereho mvuga musobanukirwe icyo shaka kuvuga. Byarabahenze ahubwo twakwibaza nukwera iki n'abandi bataje. Ahubwo amafaranga yakora ikindi. Ntabwo ari gutorubye. We ntabwo amafaranga akora ikintu kimwe, akora ibintu byinshi. Ineza banzu Oya ineza. Kwigaragambiriza Ingabire gusa kandi atari nawe ufunzwe wenyine. Kugize batwigaragambije bishe ntwari. Ingabire yakoraga ibiruti bya ntwari. reka Ari gushara mugatabo. Reka birimo n'ubukingo bw'abantu. Abashaka kwigaragaza cyane ngo n'abanyapolitike. reka Sindi munsi ndaci intege abantu kamera. Ineza reka ngo Genda zibaca agenzi baca. Murumva ibyo Mukantambara akomeje ko ari uguca abantu intege bigaragambya basaba ko Ingabire yafungurwa. Mu by'ukuri ngewe narashobewe, nayobewe uwo Mukantambara akorera, nayobewe icyo Mukantambara yemera, kuko abantu bose arabarwanya, ibitekerezo by'abantu byose arabirwanya aho biva bikagera. Iyi bitekerezo aha agaciro ni ibitekerezo byiwe, kandi mu by'ukuri nta gitekerezo kizima agira usibye amacakubiri. Arashobora gufungura YouTube akavuga amasaha abingahe yose, nta kintu kizima ushobora kuvanamo usibye gucamo abantu kabiri. Bamwe avuga uburyo yanga ubwoko runaka, avuga mbese ibintu bidahuje, atukana. Nanjye ntabwo ndi shyashya ndatukana, ariko uyu arandenze iyo bigeze mu byo gutukana mu kurira ingofero, abifitemo masters. Hagati aho ngaho rero urumva yuko akomeje kurwanya no guca abantu intege abagiye kwigaragambya, mbese yumva yuko kwigaragambya bitari bikwiye, uwo bafite gahunda ze zindi zidasobanutse. Ndagira ngo Mukantambara amenye yuko inzira zose zigera i Roma. Abantu ntago dufite uburyo bumwe bwo kurwanya ikintu, buri muntu wese afite ibitekerezo byiwe, afite uburyo akoramo ibintu bye. Ariko se uzarwanya ibitekerezo by'abanyarwanda bose ugamije urabyivugiye ko ugamije guca abantu intege. Niyo mpamvu rero rubyiruko rukomeje gukurikirana uyu mukecuru Mukantambara, mufungura amaso, mufungura amatwi, mureke gukurikira buhumye. Mwibaze uyu mukecuru imyaka yose amaze kuri izi social media, ni iki kintu amaze kubagezaho kibaha intuze hope yo kumva yuko hari impinduka zazaba bitewe n'ibitekerezo byiwe? Niki? None umubyeyi Ingabire Victoire witanze akava muri ibi bihugu, ashobora kumererwa neza, akabaho neza n'abana be n'umugabo we, akitangira abanyarwanda kugira ngo babone demokarasi, akamanuka kemera akajya kubitwa ziriya nkona, kubitwa akabaho nabi, agahura mu buroko. None abanyarwanda kuba bishyize hamwe bahagurutse kurwanya akarengane ari gukorerwa, bamusabira injustice, ari kubaca intege. Nise uyu muntu arashaka iki? Ntashaka ka munani? None se inge sinibaza, none se ararwanira iki? Ararwanira iki? Ararwanira impinduka? Ararwanira kuba kugaragara ko ari ushoboye kurwana? In fact ngiye mbona uyu Mukantambara yifitiye ibibazo by'uburwayi. Twese ntabwo turi bazima, ntabwo turi 100%. Abanyarwanda twese dufite ibibazo byacu bitandukanye, ariko uyu mukecuru ararwaye, ntabwo ari muzima. Akenshi rero n'intuzi uzarebe n'ibyo abakora, motive yiwe ni ukwibonera viewers.
niyo mpamvu ubona yacaracaranye buri kanya ajya kuri YouTube avuga ibintu bidafite shinge na rugero, akuzuza video zitagira umubare kuri YouTube avuga ibintu bitashobora kutuvana kuri rimwe bitugeza kuri kabiri, usibye gutukana gusa. Gutukana ntabwo ari ibintu bya kinyarwanda, nubwo mbikora ngewe ndi kurwana na dayimoni ibintera ngo mbiveho nanjye, kuko gutukana ntabwo ari byiza, ntabwo ari umuco nyarwanda. Ariko rero ndababwiye rubyiruko, aho muri hose mushoboye kujya kwigaragambya, mushoboye kubwira abanyamahanga muri kumwe se cyangwa se abandi bantu muri kumwe, mukabwira akarengane Ingabire Victoire ari gukorerwa n'abandi bantu bafunze, mubivuge ntimucike intege. Uyu Mukantambara ntabaca intege, kuko ntawamenya imigambi yiwe. Ibitekerezo by'abantu bose bakora byose arabirwanya, arwanya abantu bose. Nta muntu n'umwe ashyira hamwe nawe keretse umukurikira agakurikiza amategeko yiwe, akamushyigikira mu mafuti ye yose, niwe muntu yemera. Nimukomeza gukurikira Mukantambara mukamukurikira mu buhumyi, mukamukurikira buhumyi akomeza abigisha ibintu by'amacakubiri by'ivangura, ndagira ngo mbibutse ko nta muhutu uzigera atura mu gihugu cy'u Rwanda ngo agituremo wenyine, nta mututsi uhari cyangwa umutwa. Kimwe yuko nta mututsi uzigera atura mu gihugu cy'u Rwanda wenyine, nta muhutu kirimo cyangwa se umutwa. Twese uko turi batatu, amoko atatu, tugomba gutura muri uriya Rwanda twese, byanze bikunda. Byanze bikunze tuzaturana. Ubwo rero ibyo mukora byose mutangire mwitoze kubana, kuko byanze bikunze muzaturana. Uyu mukecuru rero n'agahungu yazanye ntazi aho yagakuye kitwa Manzi, ni ugasaponsaringa. Iyi motive yabo ni ukubuca abantu mo kabiri. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wumvikane nawe, ugendane nawe, ni ukuba nawe uwanga abo bita ngo ni abatutsi. Mbese uri muri bya bindi ngo ni parimuhutu, niba ari parimuhutu, ni ikibazo. Uriya mukecuru ni ikibazo. Ngewe mbabajwe n'urubyiruko rumukurikira buhumyi. Utekereze wibaze, uyu mukecuru imyaka amaze yose ku masosho media, niki amaze kugeraho usibye kwirirwa atukana? Ye kumenyekana byo yaramenyekanye pe, yaramenyekanye. Ariko se mbwira ikintu kizima imenyekanyeho atari ugutukana. Hari ikindi abantu bamuziho? Hari ikindi usibye ko abantu bamuziho nk'umuntu utukana nyine akirirwa tuka abategetsi, akirirwa tuka ubwoko runaka, akirirwa tuka n'abapolitisiye bandi, abantu bose barwanirira kubona demokarasi, bose abantu bose bayabatutsi impande zose. Ese uyu siwe nta munoza bavuze? Uyu yiyemeje guca abantu intege ngo ibintu byo kwigaragambya. None se uyu mukecuru umenye ngo agira ishyari ryinshi, utangiye kugirira ishyari na Ingabire. Ejo yahoze avuga ngo ariko ngo nanjye ndatekereza kuzajya mu Rwanda. Umva, ubu byaba ari ubutwari. Ntago uru rugamba ari urugamba rwo gupinganwa ngo ninde uzi gukora ibindi, ushoboye ibindi. Uru rugamba ni urugamba umuntu wese arwana mu buryo ashoboye, ariko umwisho wacu twese ari umwe, ari uwo gukuraho akarengane, ari uwo gukuraho leta mbi idaha buri munyarwanda wese kwisanzura, kwisanga. Izi nzira zose zigomba kugera i Roma. Naho uvuga ngo abantu bakurikiza inzira zawe zitanasobanutse, zitanafite epfo na ruguru, ntabwo bizavamo. Ndakangurira urubyiruko kwitondera uyu mukecuru, azabaruha mu byaha, ageze muri za bukuru. Ibi byaha byose yakora biwe nta kibazo, imyaka ye yarayibayeho. Mwebwe mu mwishinga mukiri batoya, muri gupfusha ubuzima bwanyu gusa. Mukoreshe mu mutwe wanyu, mureke kuyoboka buhumyi, mukomeze murwanye akarengane, ntimucike intege, ntimukurikire ivangura, mwamagana ivangura amoko, ndabinginze.